Welcome back to Fresh Bauso. I'm Mr. T. A fio mai matala a mai masu mai. Ile matango Pitonu'u Solosolo. Awang fifi TikTok. O nga lang alawa viral me lang alawa kile pang kamakua male. Awa o kile fifi kile o fifi ai. Ile lang ala fifi la fanga. Ala me ele amai se me se lava nga fifi le fanga se me se lava nga fifi ka kamakua male ya ku fakas immerse fakas. Mawa se me ai le ku ya la usta. Kawanga yai ale me kawa ya o kawanga ise island le am kangaro musika olo kamala fia o airo kama pese ya carpenters o le BGs ya o ye foi kus pese ai mga ola ya e si fa along longo kanga in me fo ila ngofo mai Faso aile punia la va tia maa o li pinyo kako aido yo so asio kama o foi me o sila wo in love le Fujis o ngo pese ye fi ngai o kasengila yo ese le lala lo langi fo ya ai velo la kaseki velo fa fo lo kasengi o se nei se ti fa no no pese ye i sila ya Fujis fa ko fa no no Nas o kangaka hip hop le world of hip hop ka kia kile mena le ngo mai fa mo mai ya mawe awala ke mawe attention ka umangi so I created hip hop Samoan hip hop o ye so nga e me yo o ko ganga le nota na pulanga ye ko kele yo o pulanga ye yo le va yalla le moka ai walo ya lo mago o failo e faka ka mo fika pele you know ye lyrics ole pese ai fa sound ole piso fa no Ore aswanga ngo kangwa ilo ikai ol makonga. Kusilo pikongu. Solo bayo solo pa manamo aulele. AFA lo nga yo pikongu asia simai sio makongu. So ya ulaya. Kangwa faise me ya fa aleo ile me ala sisi ya ilako. Le tanga fiki kilo mai ia ngai o tanga solo la yo ai ke fa fika ia o ia mo moi ile kwa ile o mai o ko analise ngo ko ile do fo ile makango fie male se makamaka ngai ka mama kinga olo wa mau ya ku ifa fia mbawole malo si malanga mai ai felo ai mai awale ako korki ngol malos ya udah te kolo kulo ngayo kamama ngayo ngawa mau fas tapi kai kiri ka puat le file mu masa ngale mu me se ka ko ni so elenga ka so pa ma beautiful people of Samoa